No nā rangi whakatā ka hipa nei, whakanuia ai a Hine Waitai-Dye o Ngāti Kurī, ko ia te wahine tuatahi o tōna iwi ko whakawahia hei tohunga tārai waka. I haere ngātahi ai tōna whakawahinga me te whakatuwheratanga mai o tētahi momo kura whakamarumaru waka, me ētahi kaupapa e tiro ana e pēhea e tāne kaha ke ai ngā sekanga tārai waka o Ngāti Kurī. Ana ia tūma mau harawira me te rōna ke o nā kōrero. He tohunga kai te whakaarake anō I ngā tikanga tārai waka ki te wā kāinga. We've been all around the world to honour our Papa Hector and honour his connections and build waka with these people and learn from them, but bringing waka home, kaupapa waka, back to the kāinga is a big highlight for me. What is the point of recarving that road again and cutting that track again if no one else will follow? Kua kotahi tau a Waitai-Dye e whakakoi nei I ōna pūkenga ki te tapuai o te waka, ki muri whenua. He kura wānanga tēnei e hāngai puana ki ngā tikanga tārai waka. No ngā rangi tata nei whakawahia ia hei tohunga tārai waka, he tikanga whakaheke hoki nā tōna iwi o Ngāti Kurī. Hine is a result of 100 loves and 100 faces. So we call that matarau, he matarau. So she is a mokopuna that has more than 100 faces. I think one of the most important things is she has her people behind her. So anything she wants to do, she has the tautoko, which I think is super important. I whakanuia hoki e Ngāti Kurī te whakatūwheratanga mai o tō rātau whare waka. He kaupapa I taunaki tiai e te kura whakairo o Ngāti Whātua e rua whetū. He mahi whakaharahara tēnei, ke whakatūria tēnei o ngā whare, whare waka. Nā tēnei o ngā kaupapa, ka tūhonohono ai ngā pūkenga maha, ko te whakairo, ko te raranga, ko ngā kaimahi o te kōkō wai. Ki raro I tēnei o ngā kaupapa whakaharahara ko te mahi waka. He wero nui kei mua I te aroaro o Waitai-Dye me ngā iwi o muri whenua ke tukurua tia tētahi waka tawhito no nā tata nei ki te wāhi ki takapau kura ki muri whenua. We're having it carbon dated, we don't know how old it is exactly, but the style of it suggests a lot of Pacific influence. So it was obviously at a time when we were still coming backwards and forwards from the islands. Ko te kaupapa a Ngāti Kurī a muri ake nei ko te whakapūmautanga o tētahi whare rangahau, ko te ara whānui tōna ingoa, hei whakahau maru ake anō I ngā mātauranga o Ngāti Kurī. Tūma mao harawira, te ao marama.